Sopa gelentung orok okom bombita namna lokol gumulo aipai merpopenam ko mane ngok Google Adsense ping de gedungku orok se mane. Hello guys, welcome to my YouTube channel All Blog 2.0. Apung kumpas dung silo ka anu video sopa apung anu biar sang kumpas dung. Guys, ngo silo aipai merpodong kapila merpodong namulo guys nulisin kinye. Kapin merpon kangke toka nula joko video dem agari dope kapak lip toka. Guys supango merpodoksin merpo mane okoe mibon guys. Nulum sin merpo sok ajok bisupe nulusin merpo dem pame nyepe tu lage video dem ajok agari pak lip toka. Guys oko merpon aro kapin merpon bisuen guys video dem nulo ajok agari dope kapak lip poto. Actually ngo silo ukumara so tunggela actually silo ngo first time video ngom bonai kedum. Aro apungam dekai supam na se video sam bonai do guys okom dekai suen aro okom merpode okon deko merpode aro okom nulu merpode bisupanam de guys nguluka sodia bok buroli buroi bope nguluke missing tan youtuber re dung youtube lok poisa income na donne dung aro channel bi koem kinne dung apung to z pe kinam ne hindo ampigela guys ngowarsin kindagam sumang ba ngo eta lahe aisu আপোনালোকৰ মৰম পোৱাৰ কাৰণে ময়ো আজি এই সময়ত ইমান মানে মনটো ভাল লগিবলগীয়া হৈছে আৰু মই সেদিকো মই পপনাম পে ইদো মই পপনাম দে গাইস একচুয়ালি বেজে কো আগম সল লুমা পে ডাইৰেক্টলি পে আগম দম লুৱাবম না বয় গাইস একচুয়ালি ngok আইপে মপৰু লুকব মানে কই মেবন গাইস Oke, anyway guys, empita kom nulum lengkai nya jok tu agom sem nane tatkang gitu karo video sem ajo agari jok apa lik foto ka. So dia dok buroi libo pe nguluk missing youtuber dekoi dung youtuber dunggela. Edi youtuber keride kapa bol poisa ngem hinkam dan aro kapa hagerem gara bol kapa poisa ngem hinkam dan guys. Ada mung silo nulum ngo aro kapa agerem geradun aro kapan ngong me pose okome pon guys. Adem suplo nulum A to Z pe toingam lubie. Guys Paras pengulu channel kuli po para channel kuli gela YouTube do ki koy lebo channel kuli gela 4000 watch time ko lagi dak aro 1000 subscriber ko lagi dak are 1000 watch 1000 subscribe ko gela 4000 ghonta ko watch time imulo odong uluke monetization imulo odokke uluke YouTube office block ke ulu channel lope aro jeniko amane monetization nila address dem tipila leda address bill leda address dope YouTube block ke YouTube office block ke ngulum Google Adsense ping ko bilik dakko are Google Adsense ping da aro okol kap gidakko aro okol kap pa dakko Google Adsense ping dem apply do ke pangko pe 3 week ko lagi dak 3 week mane 21 din adado ade Adsense ping de gadakko are okol gadakko guys nguluke dhagor post office lok ke nguluke dhagor gidakko guys ada nguluke ngok silong merpode aipai merpodong ada dhagor office doke nguluke ngokke all blog 2.0 channel lokke Google Adsense ping de actually silo finally gdokku gilang kula ngai pai merpodong ada mung aro ada Adsense ping dem kapa bolo soita pingo gdakko de ping nem kapa bolo all blog 2.0 channel bo kapa head legen kapa henti legen aro kapa bolum verification ien ada apudem hai all total pen ulungo video ngam dekai die nulo video re majoko agari dopo kapang lek potoka aro dekoi nguluke misi soke sodia to buroi lope youtuber dong aro ngo supang lope edem bulum pinne monetization ila Adsense ping verification ere inam kurudem supang lope ngo kabek kemada ngo audience sem dekai pemna aro kinman asak lope kinye pemna yang pro age kincu mulo ami kolok tak penamasin kamang age agerem gerap sulada ere mung nulum dekai pemna silok se video sem bomtak bejoko agom sem lumape kapa Google Adsense ping nem kapa verification ien erem dulu kapak lek potoka Hello bari parcel bila mabong no main alisope gilentok emnango main alisope gilentung orok okom bombita namna lokol gumulo aipai merpopenam ko mane ngok Google Adsense ping de gedungku orok se mane post office delobari ibin sarbu ngo Google ping nem bombitungku aipai ngo merpodong aro ke sar mesin ngo thank you ngkolo gedung orok ke supak ngo sign dem atpop orok ke sign dem anmulo ngo Google ping dem ngo sin larik sulai orok ke sign dem dipop guys nulu video dem last do katil du toka video dem ajo ko sin skip yoka orok ke nulu video dem ajon arom logot do
share dek bilang odok ke notun pe gan azan aram kurenga please ngok channel dem subscribe bilang odok ke guys se supak ngo actually Google ping sem alak so sogap tak bong odok ke Google ping sem kape verification yen odok ke verification igel kape bank account link yen adem bulum nulum lengkanye nulu video dem last dope katoka guys supak kuli polai ngok Google Adsense ping sem YouTube office book ke gukune Google Adsense ping sem kuli polai guys nulu last dope video dem katoka empigela bedgap sem kala aipe arabo gahina tar ko dumkandak empigela okosine kama kangkitoka nulu nomboro rok legang packing gela YouTube office book ke se Google Adsense ping sem ngo silo bilik tungku odok ke silo ngo pa tungku guys odok ke mane aipe ngo asin se mepodung nuluk ayang pala nuluk support ko kingo silo Google Adsense ping sem finally ngo alakso gaku palang kula odok ke ngo number sem pala aipe ngo mepodung se nulu number sem kapa rupa 491761 number dem odok ke sem kapa verification yen kapa bank account link yen ada apudam nulu ngo se video proof dekai bie odok ke se nuluk dolu dok address de odok ke se supak number de supak sem kape active yen kape verification yen adem nulu kabe ye nulu video dem katil lu toka odok ke sekseko notun pe gadoji please ajon aram logot do share ekto YouTube kulin asag lok supak actually sem active kolo gumulo nulu email lompe option ko dudak ede email lem open ning mulo sempe verifying your address nam ko dudak odem niluk mulo sempa jog lut poe guys odok ke supak Adsense adaro pe gadu bong luladung lut mo polai odok ke sempe nulu open gela sin verification option de lenma mulo tul ruik dung action odok ke let's mode nam ko dung nulu action tolom niluk langka odok ke action tolom nilung mulo sempe lenye guys odok ke supak lut dung odok ke supak detail lena vie verifying your identity aru se nulu kapak rupe identity verification ngoka agot dokobai complete ladung odok ke address verification de need attention ladung ade kapil need attention ladung mulo se 6 digit verification pingdam lingma takam bu need attention ladu supak number sem lik polai 491761 lik takbo supak guys samil ling mulo tele need attention sesin aga complete suye guys finally supak samil lik takbong supak aikabong odok ke supak nulu video dam kalu to supak aikabong odok ke nulu ajo ko dupo pae odok ke pe option ko gai ku odok option de ganam pasot nulu bank account dem link nai supak finally bank account dem link pe nulu tulu tinta as ko dung kabek du pe nulu tulu sukte tinta ko as jigla letung tele tinta tok nulu guys niluk pae supak ngon niluk ye nulu kaldu to niluk polai tele tinta astem niluk takbong odok ke se nulu payment odok ke payment hinpum nam ko dung nulu payment nem ningel payment hinpudok numulo sample lenye se payment account YouTube India nulu kabek dupe se supak mane nulu so nulu ke actually sem bank link ipe nulu ke $10 doke kom namae $10 doke besi mulo nulu se ager sem gel raha hai odok ke actually ngoke baro 10 ko ikabong 10 ko over kabong odok ke supak nulum bank verification kapi ye nedem nulum lengkanye se supanul kabek dupe how you get paid nam se sari sugla yakap bugela dungko se plug sem pinne sem nulu dobai lik pae guys actually ngo supak dobai lik takbong dobai la odok ke add payment information nen kabong guys supak nulu kabek dupe so beneficiary ID optional so nulu komsin big lagi ma odok ke ko so nok bank dog amin dem odok ke bank amin dem odok ke IFSC code dem nulu bipai supak odok ke last bo bank account number dem dobar ko bipai odok ke nulu aipai kinpanam doing ko sip BIC number de okkonem na nulu kin medupe sip BIC number dem nulu dem pe pamae nulu branch dog gila ede number dem ko pae odok ke ajirin branch ke lu do nulu de ID dem number dem pamae
nulu main branch do pe gil kopai supak pai nili ngokke bank account active kabong supak odokke guys nuluk ayang ko lagi dak nuluk hayanam ko lagi dak ngom nulu video dam kabilang odokke se video sem nulu share deglang apung youtube war apung kinpe lage sem apung kinabla du mulo ai supak kapa verification iton aro bank account kapa lingam iton aro kapa agerem gerton nulu khatoi bope odokke sek ko kangela sin buji man kuride please comment do alangka odokke bujin kuri dokke petu aipe airak bong odokke appunga merak ji appung youtuber de dung appunga youtube channel cholidak appunga youtube channel kuli gela appunga poisa ngam kamai lidak kapa agerem ger padan guys odokke nulu sok aru information lagi dang mulo nulu aru kinni dang mulo ngom comment box do lulang orongo aru record bonai bikupe aru kapa agerem ger phanamba podidan kindan mana kuri dokke pe kinna sa kuri de tu kinda gai bong kinna sa kuri de tu aga ger sula aga poisa income sula dolai du bong guys odokke nulu video sam kapa katon aipa katon mulo like subscribe panam dam acho gosin memot sula duyoka odokke nok ajon haram kuri dope apung youtuber ajon kuri dope share dek bilangka jate hok mane kinman kuri de kinna dope se video se mobitak odokko kai video se momor moya tak gomsin lomor loya tak gomsin au aga burober mampe main sula bongka guys odokke ngo barembare nulum se mopo lutudung aima pa mayo video puti lutulai dudak or bila nulhin talla nulusine mane tadure du bope please subscribe hit like hit comment or share aru bell icon nulik panam ajo gosin mitpan sioka oke channel je 10k ko yebong guys lomdana 10k ko imoteka apunga sodia tokka buroi bope dune ngoka nguluka apunga missing tani apunga ayang azukla apunga lomdana 10k ko imoteka 10k ko imulo ngosin 10k rokke ngohin birthday patipum namadung birthday rokkobon mane battapang ne cake ko jokpum namadung sekseko giladak ji apunga gilangka ngoka bale youtube description be number ako biletung bolo whatsapp da apunga aina maimang kobor lalangka odokke 10k ko imulo ngo kegam joye apunga joktu jong yaddam dokolo gilangka silok video de sego baboy nuluka pakaton bye bye